idea fundamental. Say our conduct must be such that it does not seek to break up the party. And only idea or can be what's a the true vertical. Okay. Now say we be chasing MPP DNA CDNC no dear me. Enye bibia nwanwa na so no bu die hie woni se wo mo yi wo muti no ese so mo hu se wo mo kasem wo mo ni yemu enkoye bibia ebe se party no ebe me hia tie okay it is say and I'm on record to have said that maka say SOMPA kade me pepa ne se nka be it Dr. Mamadou Baumia Kennedy Ohene Japan Dr. Brian Echampo Dr. Osei Duchum Kennedy Japan Kennedy Cabinet Japan any lawyer Boama obia din abasuru bia no ko behwe na chitafo okay wa ka kire omo se me petu me no de na mum obi bia obema wa no betra mpanifo a omo prebi no sa akonya kura bampo na me form me government you will never secure a space to operate enka obehu se ebema obia beka se ene mame nhwe ma no kasa yi wo wonim mpanifo no ye fantastic okay se me fa Dr. Baumia the positives okay metimi aka ma ye dia kowie oti dem eche no Matthias ama enu nko abeton no nti ewie a internet no enya me ntwe maso okay internet never forget it is some na wo can the good party mpanifo ne hu fin no yeah obetina studio a no obi abo won sem ne bi na no dey akire ya what you say na adwuma na ye din it is say ya communicating for this party for many years yeah ye was high experience enu nti no ade bia eso ne ma hwe egu ana wo hihye okay ye kwa yenim no me mpese ye be revisit ade ne bio se me fa Kennedy Ohene Japan a metimi aka ne ho asem ye positive okay pa because ye mpani for mu yi on tini na obia positives no outweigh that of omo negatives eno na ye wi a na ya ka say we have the men okay enti de be yi na ba bia no o ton na enye din okay demos ye ma ye ho kwan say yen kasentia ye ho ti abrantie baako bia me mboni din wo ha ye mpanimfo ne baako yes so yi ni ti oh no abeka sem bi e de ato ne so sem ana call bi come no say krachi asama wo kan ti atwe mo de ukogina sem di bia ubenya ubetime yi ano de efiri ho de me hu say wo kasa de ni bio enti sa de no na wo se ye hye ne nso na ye fa ni di e ma de ni di se e party mpanimfo na akọ take decision okay yempo for now omo koye no ba ko de constitution no eno omo gina so pa dia take this decision no o he early congress na say almost slated for 31st January no eno de ye nyina ya gitum yaka bia wo tie na mframa mu bia no ye proposal okay e adwenkyere munya nsisu dia afeni ye be kwa kosi su dia 19 July no next month okay wo stadium ye Legon stadium hon ye kosi ginaye so from 18 to 20th no hon na proposals so far I've gone through almost 60 proposals okay enya ketwa o ye be fan one by one ye be ka obia de there's this proposal in fact ye call Kumasi I even moved the motion for inclusion of former members of parliament on Benya voting right. Okay. Proposal we no has been also been captured again. Say eno no ye drew wa. The entire yema former MPs voting right no. I was so justified. Now ye we are conference no. Ajia tuma na say omobebo agu. Okay. Enti say expansion ye say adi mienu e ka ho no. Ye proposal. Ya tia bedweko omosi o ya so ni bisu we ye. But omo dey ban conference bet ma bog conference bet ma agiato iti aye kasa it was a kasa na ye de it is me if I'm for this proposal me argument ne say for no na me gina so na we aka wasam yes if I'm against her menyin tumunti die nti na menyin tu na me so me dia aka masem wodi wunyina so atodwa ye nyina no constituency executive omu tie ye okay nti omu kono omu fa adwene say oh okay em say we mu de no it makes sense
party no enya ntokwa o ya mo man you hu na eja benede okay me the way I see MPP no me hu ni say a religion because party no has gone through a lot of turmoil and ni nyina echi no party no eda so gina ho enti no the ACCRA ni the internal elections then we shall overcome. Okay. A normal in our body politics. Say party bia the two see a co-opposition. Also not of all. Abu be a tiguneso. What did I mention? Boy or no crown the course. In Tati and Katinana. SOMPA FM. Most to be running him. And yet butterfly. No, okay. Churches fly. Okay. Or no, baby. I've one is here. But apart, Abu Bieno. Also na chiso abobi ani ho what you say nti no on say as a ka kotim na ma chiro na fafa ebi kasakwa enti anon chire say MPP no abu anasa aya dia mo ma yem fan shit say we no de e wo say esi okay because ana ye won penfo bi so mo so be yi wo monim say me de me ntwen. All right. Me pe Dr. Brian the Champon, me babontene, me pe Dr. Baomia, na Dr. Napo, me babontene. Donc crofo bi omo de omo beba be state omo position. Me from where I sit, normal. Ni nyina ne say omo nkasa ntia den obi. Okay. Ba me susu me rule ne say me pe. Say bi adabi no. Bi a me nya party panyini at the national level bi a medi. Okay. Enti di a medi no. Me fa microphone na. Metimi ya frɛ obia abeka ho ebisa wonko wachita for timinya party what you say Matthias obi o wa opese bi obey bia national organizer na national organizer you on record to have insulted a session of party people ebe no matter what you say obey national organizer now friend say obey camp obey oma meye enti ba catch party penfo ni say omo beti nipa no bi so ase okay because do be o say we deliberate deliberate, very deliberate. Say the obeya party no, obe balance scale no. It e ko say ya na wo ye ni say na obeya penfo ni nyina wi a ye benya nkrofo bi so obi they are going to look up to say okay penfo we die. Omo anhya dam fo omo ho anjiji mu akekansem bi. Nti omo de omo ka choboya ye nyina e beje so. Okay. What you say? Nti nyina mo behu no going forward no. Matthias honorable medas memra queen so obapa mami musa wo party de say de wo kan honorable can send be honorable man can send be emu do pa say party ni ye die na mo pe wo bi enipa 1000 kwa be baba begina na emom de wo kan no eri kwan say dem papa mu bre party no national executive yenim say mo executive council mo abedwafo mo elders o mo tenase mo nyini say this is the time everywhere and necessary bi o mo di modalities bi ni hihye bi to say obi a wo pray flag bearer adie bi a wo be ye wusunu ba be na die betimi ase party no ebi asotwe sei ne de be ma wo na obi ate ne ho ase say be ye ba nkoba so na mo pe ebi ya kana de Japan asem ntina mo twe na mo de ma mo mpe na asem ntina mo yesa mo mpe ba wo mi aso but ye mre be na nipa ne busu nti na ma party mo nyini say ebre na so say mo party de mpanifo no ebe ba na hoden so abeka bibi because sabre ya MP4 nam hay na former MMDC for nam hay obi as obi ani abre na no ye friend lawyer bi wa hasade ani bra wo si kasa you so kokot there be no we dey support on no Canada Japan I want some na make I want answer so okuku party kakraka na party over 8 million de nyine ko gina ko okay okay enti bi busa se wonyi ni sana bi bisa wo hodada say nhihye say I be ma wo pre no o ma no asem enko wie no na party na atete se konte bi AKOSUA to be honest with you self to a wokan na ye man during the last primaries I call you to be for and it is over ya me national officer the we elections e flag bearer we campaign ye teach you Ashanti region where I come from na the war bus no so me hu ye ropon bi o ube hu say ye ransafoa kobeje Japan ube hu omo contest with Dr. Mahmoud Baumia and ne obo chitafo no bebre di akire as we speak now nipa bebre has left camp we eko camp we ni nyina ya amanyosem the honorable can say be say party na ye no ye dom di dinkan two a religion e osun wakoma wo bibi mu na say ha na mesom a enya dem say ya de boni na mo ko wura som mu anhyehyeye ene ne yema ye di gu akwam e bobo esom ne ho ban no em say nyina gi so e beboaye
said you're working. Yam fan say, and so you know, they who from Susu, Nipa Baby, Susu, yam fast sanctions and near the end. AKOSUA, trust me, I did see people in your opposition in a Nipa Baby. Worse is happening in NDC. I am not going to talk about them. Yeah, man, yourself. So for us, I ain't free. If you different money, I be she lady. You treat him in Quajina. Okay. Most of the time, Obia June, Obia Junenko, even though they came the same day from one room near there. Eti ekobase ye share keten se wo kasa tia obi ana akoye we asabita frache empenifo kasa bia ni die mu se ukoto se yetu obi fo ehi na no ya kwala se bia ni die wo mo ko akansie nyina obi ade ne ho obi ene ho ya bofra eti kafutu obi okura won twen ne de abema wo wan kwa wo bebi party ni do ne party ni ho yie die enti because ye se ye kan ye kapa na ye se ye hwa majority of someone individuals group of people nipa bi kafa NPP amanyoko ho any can before ye no sabre no so prior to the elections I think 3-4 days NDC born sa obebi radio station bia sompa de man hu bi mum but radio station bia obebi both and crime tamale baby obebi bia yebo MPP for ayese e kadamija e kosi ye 2024 yeah eti eguso esre ye toto sre nkofo me makoye party pani se ye besre ye me nkasa ahonye de ye yama me ko ye gide ntimi nto santin ko rada ba komo eye de be fa window bi te de ono abotia na onam window mo obe wura dem obi o mfa pono na no mewuram obi o ho na baabi ati obi de nyina ba be hia dan ba ko na wonim sa ya na kikirikiri na ko so Facebook me kura de me comment o search ne ma o Facebook ah wo fa wadwene nko me de madwene ko na me comment wonu ade ko ntia so oba ne ye hia pa na wo ya ye kofi we hwie bia ma we hwie bia ma obi anoma na yes se ye nuanu NDC for ye pon so honorable say me ye sure so otwa mani mu se nye se me ye second ya enka ye won komo bebre wo se yedi pato what you we are not enemies so far as we sit behind the consoles and the microphones ye argument ye debate no doesn't make us enemies but when we are coming from the same womb ye funu ba ko a wo ye nyina de na asi bibia ne ho aba hwi si ye nipa du ne ka so mo ko contest they say kra dem say ye nyam mie ye ni nyam hu number no papa omo a otimi say wo say obi ya underground low key obi ya the campaign kakra ya kompreko Dr. Mahmoud Baumia Yewra Bran Champon ene mo de say edutu ono ba edutu kra de nra o former place hona okoye announcement Yewra Kobren Japan mi ame wo fa ono so aye announcement so fa ye ni pa be 6 so say edana ye samre ya ye ka ho asema people think that there's nothing like bottom up approach it is only the presidential and it came from party for edo one December dying Reverend my Professor Kwe committee no eno mo suggestions how mo make say ye can defone ntam a em sebebo ama wantwe baba ye betimi atu anamo ne asiesie mind you AKOSUA last time you had just barely 6 months to elections ye nya opportune time say you were Collins mesiesie Jennifer no owura ntam owura won ko siesie ni pasmes ntam ye nya bre ni ho because that time no mahu this time kwada nya abo na no tutuba park ni so mpentoa ye nuanu mandis for ye bena mibu do efuntum ye fu ase tutu ye ma asesa ye nya brensem bo okra na wo sie ya no ye nya branye de anya no eti party for na ye ko hye omo na omo no disam say ye can defo no ntamo a ebeboa ye nyina na yetimi aye ntotoye obi bu afu aye ka me na down said ye nyina ye kabom ye yi flag bearer ni we odo ne ba ye obo ho no ma my dear sister ebusua kro dem no nko adem ba ko ye nyina dam right no nko na baby wo ye den I say yes, we want to tell you na say obi a shekabane slit no de what the trouser chassis no twene na say shoe kese no de ba aye bi wase sa na amanyosama ye no wo ye da obenya ba ko bi a sabe on de da bi obefri kwem da bi on de wa via off road onam ne baby o kan hwa wonte what to fokura men kasa o so on de obekasa on so on right okay you see democracy ye kan no ye we right ye kian no kre ye we adwene ebeka no e fa ba bi no kan ye fa ba bi no so so odom amanyoko bebira na wo say amanyoko no principles the rules and regulations and governing party na wo kan ho e binding as a political party ye be bi ni enuanu mandisi for mo nyansem bebire no be ka kire ya ye nwuma gu am ba ye no omo omo yeah omo so omo reset economy na dia obi so omo ni hwe omo reset if we have any anger it should be on the NDC and near mo ya ye ni ho not ourselves ni ye ku na abatum se utofufo mi kita ayo otoba mi tofufo so tofufo ubu ani chege ubu ani chere nkwa nugu ani woni be fra wo e kan kwa kosise ye wa manyuko ba ko that's the new patriotic party okay ade esi ne nyese bi nsi
so mom take part in it me join in 1998 me bra me nua be me join 27 years wetin man no see before ade yo polling station fantastic bibi esi ne bia no esimre bi atwam awoso ya manyo seme no fan this MPP CPP whatever ade bi ekoso ne wo ya manyo semu enya MPP asemo meka Ghana nyina manyo esimre bi atwam ti no akwa na san ba besi bibi foforo bi ameka ho ne se uko social media na wotisa kasa bebrebe ebrewe ensheda ensheda ne bibia ehu oba me phone so na obi fra me kura no wosu isa de nifa de mu ye nam se de na se obi party ni bia kokon obi ye de ne kotum wo se da bi na ene ma ekoso na se we wi nsi yo ye nya mi ye bie from no se ekim ensemo ye besie no ene nsema a wo betie na so ade of the day no ye sere rade mpa ye se obeton super gu obi akoma so okay o ko elections so super se obedi amameko nani se be di me nua Collins atem be di ono abo atem a me na me ntimi nchia no ye ba ye see from say oti comfort do ha me say am ha ye de se ye ne betena basanki yanka say ye betena show no so nka mbu e na wo kasa so chia na omo mo pe na sem betown exactly the omo pe ono on betown enti ye say ye party for say ko social media obitime brem ne muma be di atem sa akosua no odi atem just because of feel say on penny personal siasam utira nyi na sa nipa na ususu sa ompa na sa no yekoto abama no no nya obende na so wa yira party ni mu amanyoko no so aye me pa cho sa so dem sheka be fe be mu oni mu atena abube sheka be fa o hyese no na yi na yo so mo sa gire no ma ye do akotena ni mu ko ye fra ye bo afode ye fra 2000 be sorry bi e wo amanyosem e wo be bia but how we manage sanya ye be kasa how we put things out there for the ordinary Ghanaian public no ebebuye yes nkrofo yi on better position fie nan ni no ye feel say ye moma konya ni bie mu a ebema pom ye no ba beto aso enne ukota no of nipa NDC for mo school fee dey say amenu ayi ayo aso so go 13 years ago me na me ye 12 years ago me na me police station friend say organizer NDC ni ano no that time no so ene wona ye ayo aso so go mo so wo kon den school fee dey wo me phone so wo mo kon aduane ho I was a channel your energy call projects policies are implemented ya wo hwa mo ba ya no nyom na ye mo fa bi meka mo ko ye de energy ne be ko ho no ye se we ya ye sei we ye nkramoni e na we de atam e na we ya ye sei ne cassette ya ye ho so ya wa wonye MPP ni nsem twuro ni ti am ye so so ko mo bubu ko se tu se akoto aba akosan line ba nipa akoto na wo tirim no ye no kre but what did me Matiasi and a lot of people apart from see your dom and this war mo dom if we be neutrals omo tie mo policies president ko for time omo kan so me omo ye na do time omo ye omo ntimi anya wi omo betimi ato aso ni person se bo betimi aba beto aso we so bo betimi anya mo na mo ye neutrals no mo we sa na yema ni nyina then it gives you way said aha na metuma ba e de akọ it is sometimes ade na ye in as much as ye cause problem in the house if you na ye nyina free mo no ye have want so for because basa ye mo think right say ade menko ha na sama menko ene ma mentuma nkrofo isa nya sa mento kura menko fi Matiasi political parties no bia won number e ye mu neutrals no ye we ya na matu bia ka ma ye 50 plus 1 and eti ye sa na ma ni nyina ye nwene floating voters ye nwene neutrals no ye nwene mo hwe policies ho sa de ye be ko so da metu o ma dwendwene mu se ye adwene ho ye ntoma MPP eno ni ade ye me worry okay Jennifer Mesa Baus memra honorable so honorable ebi mu say 2024 munkuku amudi ye no say wo she party no a mo better opposition ache omo ebi ma dwene no say de musi talk for mo omo ebi mo keka say de musi talk from pabne so no ai bi nsi da no omo say MPP for mbeba power na ache pa o enya no kre sa adenti enya no enya no kre che say medi politics e chache okay na my campaign so ache pa na ye call elections no na your monitoring team are deploy on the election day greater Kumasi de bini baby amanko the election day na ibedru baby bi wana mrantie bi abo maba wa na o mabo chenku monkoto o mse yento omo ka reason into omo ankoto ti wi abato oni nyina no na NDC enya be 33%. Ba ni 33% na wanya na edi na kopa no o de toto yen previous figure na yenya ye na
difference about the count of the 24,000 Ashanti region, meaning that MPP 4 and a punish MPP. Nese mo party no members no and a chema so maybe so man koto aba. So all things being equal no obi enya baby a obi agina no yen ye wie internal elections we nyina na yesi nkonwa e kan fisem bi amfa obi bo ne nche no eye politics ya odie wo ho na ye cheche nsem nim ye na omo nyina sori waka edi echi a. Trust you me. Mo do so see NDC. Ye do so chen wo mo 2028 when people win the elections. Eye kasa. Eninti na amayoku. Obia wo there's a diverse background. Obia wo sebi. If you free. Bia won tete e dia ma no. Na eba enipa husuo so a. Obia wo se de nyame bon. Ebi e introvert, ebi e extrovert. Ebi mo so crowd ye say back communication or your radical communicator a big kasaboko soft spoken bi okay in politics in political party no ye won crophobia omo ye hot headed ye won crophobia omo ye dove e bi o party biem what you say nti won also timi embrace safo ni nyina okay what you say because ye nyina ye free feedback yes who said obesi atoto no a obeti enya wo nyina yes na ye omo di nsamoni esoso ho a wo se omo nyina no wo hwe kwa do omo soso be fa so se ne e be ya eduru ba bi na se omo nsamodie no eboa wa politics edu hwe political enterprise na se wan ti asie ya o ti akiro bo o se makoma dabi ewururu anadwo na emomu no kasa twetwe bi wo ho a na anu odin enti wo ba wie no sa efie no pepa wa tim se wa bebre enti so bebre ni se wo mre enti enu nti na ye ka se macha se asuma se ana so bentin na mepe no eno nkyere se bi ku obi hu fi because de wa kan ye no obia e wo chitafo yeah se bia ye nipe obia e wo bia o ne dofo obia jeniti hoi woye model e man crofobia mo a chese o kana se mo a e be si obi ma bi kro mo pese o mo se o mami we ye pese se do si kasa no ye pe what you say enti o kan se se a wadwe o so no kwa no aka ni studio a wa kan bi e di pampempem wo chire ora bi ko bum ye pie ne ni pagina enti ko bum studio no enti sanete me ni mun crofobia o mo pe wasem from days of Uteke FM. What did they mention? Matthias. Wo bank nyina no ene nyina no omo pe wasem. What do we cheche? E bi dia wo mo ma. Abi we kra obi wo kra. Ye ba he wo se AKOSUA wo ntima ba. Sanity. Wo se ma beti wo ntima sa ba. Ma to wo ha. Me share wo letter na ma. So it voice alone. Obi tia. Eti anytime bia no politics no ya na wa anya careful a ubetime tia obi uti obi so na so echi na open support no unya what you say abufu no bo ha ya mfa nche say ni bagwa ho won fa nche yes so what you say eti me from where I sit bosumo no betina ono chiro na chiwade as a party you call into elections no Ghana for no chire ye bibi MPP for ni chire ye bibi enti o mama ye hunu ye ya ye besa aba power what the media mo ya MPP for media mo ya wo betimi asaba aba power yes because na make catch say yeah tie sompa sabi reasons are enti no mo nkonkoto ni nyina me ma tworo bi ma ba ku bi e dabi onka Jennifer say akanta ni nyina na say yesi nkonwa dia reasons are yen that we deploy yen no ye beka amamo say we ni na e wo se ye kohwe ne so ano party supporters na nto aba manto aba eti ye nya and it runs through baby a enya something ko debi e fa be mi reasons no 2024 e fombo osunu fombo ne de me so beka so mo nyina osunu to form asase pai na mcha so osunu na de osunu to form osunu but you have sebi on the polling day na ye to aba
ballot box ho division park ho we just say to abakra normal about to be any declare holiday no so na nkrofo bo potupo omo potupo they call fufu si so na omo che bi what did they mention so na nka me danke wo yi what you say this how ke ka dey be omo dey sorry no eni ho enu ni ade ye major year tax o na say NDC to us is here mama te the NDC kwa dey ase mu nso wo mu NDC for no meto aba man PPO mama ka se mu eni apart from swing voters no I'm a friend of floating voters yes apart from momo no kakra bi MPP NDC no be on the base in terms of percentage na 44% the obia there be a pendulum no one sakra no be a edo beba betuma dey be a 42 what is the mention so that is the base now sa base you know who are the anchor to aba no I feel no under form because honorable neutrals no betimi ato ama on crop na anka because neutrals we no so stand be atina me ma base no enti crop no hwe enne ye ka say the Jana started when this anymore. Mese me na social media ora be mo kam. If I share o mo ti make say honorable mo ka bi mai. O mo na me so o mo issues mo mo. E do say ya bopia. Number no munya no benya number. Onya ne sa eso beti no matter good wola aban bia ba fofora onya because if you are seeing na aban bia oba o first year no nim. Obi kra o ka nyansa sem kra nkrofo si de bi o mo ba ye nche munyawo eti aban bia enjoy bi o ka na do in 2017 answer na September na difference chese ba no yensin chese ya so na do soro o nya botre o nya appointment kra kokom se to do ba ye nche to bo na be ma obi what you say enti that good no is when you be Jennifer what you say enti Jennifer board kra wanya enti sa good ya come frefre him we am frel what you say enti tinan u hop from one station to the other because aduma me wo ye ni ni bi bia ko to bia na ya we ye aduma we ye enu agusua ebe oh yes ebe ye ro o sa me de me no be say anti ageba na we ye madea na de chewe no ano no me fa ha me de na nim to kwa ye ko nim to atwade aye boy ni politics ya ka party asem Matthias oti ade na se ade bia ne ye nyini wo you need to understand man and wo ye party we me my polling station chairman osuma che maso asa ne be ye electoral area no na me ye ward secretary go from nyam na me ye ward secretary men share nyina bo na me ye youth organizer ma communicating for this party way back otek more than 50 years say more than 26 or 20 years that time kwanso ne panel discussion say Debbie no ready panel discussion that time maybe a year people's forum action family lord no sa microphone betie keke what you say enti no microphone be brain ye train you in fact any communication team near what prem near friend of public relation and information management of New Patriotic Party and I was the youngest and they okay obi e chire na akosi chemu nyina ba ya fama Ewura Boacheja ko o chira de na o dia eti imagine say party o furu kwada abrem na wasomu sa na obetwe sense Debbie ultimate party near religion no religion yeah so party ni philosophy any ideology ni baby ayaba bedru because yes enipa ho fono edu baby aban kra no emfa no de wo hu timi so fono enu so onyama bebre ne wo mu okay na no me catch obi say Ghana for beto abetia wa o de dollar ne ba 1:1 ko beto atia because obo ye bi 2008 atia wa kodwoma yi mo yade o so won tri so okoto atia wo kwini o bi hunu o tv so okoto atia wo atonka catch obi say atia wo no de enye ki determinant factor obetimi de agina so say eno na de MPP ebetena fidi say dollar ya fufuro no mo mu da September ho mo 9 papa and we are say we are not living isolated world a global world ketia na kato etino niesi wo nkrofo aman so ebi so bekan ebi na se o man panyin mahama beka say osira Ghana for yemfa nche etrim say Iran na Israel for aka omo ho no
ebe affect oil no dey say man nkan ye pese ebeti what kind of 6 days yeah because Nana do ba be kan Ukraine Russia war omu Canada power say ye to missiles bia Ukraine and Kumasi enti no we don't want to hear enti said ye susukru a odi be susu eno na ja ne enti eno na di be susu ama NDC so enti ambassador ye back governance issue we going to debate them. I'm telling you. Say and they can't stand it. I know the almost you be but for now, no. Party, no. We are finding our feet. Matthias, we must have a last question. You must have a last question. Jennifer, Mami Musau, and Crofosi, MPP4, Muni candidate, Ghana for Penyadia Momope. Number 2, yeah, what the epe. Yeba what the pa, amanyoko ne be yi ne dia brega na fomwa. Enti no mo se party no de mo be yi no. Pacho ni de mo. Ehemiti. Mo ne yi NDC for candidate no mo. Mo ana mo yi mo ande. Ba so mo yi o mo de ba Ghana for pay. Anti adenti here de o mo me 10 commandment. Sa. Yeba mo ma de o mo boy badwo Sa. Yeba mo ma de o makoma badwo so. Yeba mo ma de o bete ase. Yeba mo nipa oba be di kun nanimu a yebe hu se ya gitumi no. You elections were ma difference wo say betimi aba so obi wo ye popular e wo party ni papa na sempa ba sa wo de ba say yemfa meton no e ma Ghana fo a e bi to say floating voters you omonto me ye popular me kwa floating voters beto me me ye popular me kwa bonti Ghana fo ani je ho o wadi je ho beto e sa ye ba mo candidate o mani papa ye boton e beto ye ton mo beto mo akwa na be ba se mo mfa na mra ye mo ma de ombenu om ye mo ma de ombedi yaw na o kan se be osoro na tam osoro bo ofo mo osoro na de osoro to na yiri ne heya na o de no bo ofo kun because osoro no koto aba enke di pop se 3 regions krato ya enkanya ne se ye te ha ene ye kasa asemu and you see we primaries no so wo hwe odo a ba ma men kasa bi nchiro AKOSUA the moment obon se MPP are united no ya winning elections in advance say ye ka bom te se over 2016 and you may see na hold but that time no social media no gidi ni ho ya di atam ya de we kra Zuckerberg em so obey you di atam e be block your account metete o maso that time ni ho and you may see na nyina esi sabre ye ntia na president Kufo no akasa na wo fa na nua someone for your president Kufo do de ne wo fa se na wo fa wan go contest no am here resi educate ya wan to ye din kra and that's what wonya ni je oba contest NDC o ka do ya Kufo ana yes eti ye ba bossa ye ba bossa tape na ma no udie meti opa ye resi educate atu ye din e do ko stage ba ko no okwo we bisa no se no no de obeya de obe strike o me ye hu but ye obi anim nsam se obe contest ye ba bossa tape no de ama no nyankopon wura Yesu hata suro wache ya dwene wache nyansa wache enimde wache ya dwene etimi de ko ya aka so ko yinsam esi na nti ko do ho de babeka it will make reference to that sa kon na mpese ye de sa hodin ye we akokon dan sabo be come party ni mi kuma se da voice ya na wo hwa me se sign yakopon ayade se ahode no so nte enye me ti wheelchair mu nyina kora me oba me hospital e ba no da bi optimi nche wo fi ono eso still ni pie wheelchair ni ekoye adwuma eti ahode na ye wo no we need to use it to fight the opponent not ourselves eti wo say asidanka rade so omonye MPP4 ne wo mo ye floating voters omo pade ye de mo wadwo ebe se wo mo biana na kama ode nsesi obenya na moyi ode nsatu obenya na moyi ode nsesi otemo no current obetenam obey the fine mo nkoma kuma nto mo ye okay no obia nya botrema MPP alright and then internet ni tibi kitu obi to form na afa baby a na asam na kwakoye kese yete hey bloggers bi she baby come do mo okrum ha baby asema maka nyiro mo be katekate na mo ado mo de aka ho no mo fra nto no mo de ato no mo nya views on YouTube no mo de adidi hwe bia me meti amenya candidate you se danya no baba AKOSUA ko perform so contest na oba no so nkrofo ba bedidi atam obi anka yo be me kasa ye biem nko ade a obi betimi aba obi a we ni ti so oba contest bi akonya ne da ho AKOSUA ye gage obi ye stop ye obi a koka wasam ede okay the reason why ti opese ye nto aba ma obi di new patriotic party enim be ye kandifo se be ya obetimi abo ye nyine betimi rally behind you beta na chi ne yakwa yes beta ya na ye twi ye bakwa gitumi no ede aba ne hia ne obi a ba se pimpinis na abetwe se de na abaye no si adua ye ka bibia so nte da bia no de party fo no eso mo no bedi nkomo wo mo sa no mo no bedi nkomo o mbe kasa kirewo
ombekasa kyerɛ wa wo de ya no ahwa de ba ko trafie ye besere ye nwene ye ho candidates no bi no wunua na ho sasema me kwa kokan to the trim e be ye ne ya how will the person take it or how no be feel ye wo bo ho AKOSUA me say ibu fuda me nkontokwa da bia mo ani giem because babu fu nya ntina da bia uluku younger da bia na me sere da bia me ni age wonu an kontia ubufu bebra wo to yare ama ho de to so mienu me asam oyi amade na me de achew me na mo bia ma offend obi kura binim it be trust bia me apologize all the time ko bi ba yi wade ko gira bibi so wode ayew ba ye obu ho a me ntiase wa yire tan yi bon so betimi adwena sane wana ne punyina yin kase no de akowo because ne bu afu Bible cassette ebufuo Quran cassette ebufuo ya na nanom gu nsam cassette ebufuo na nkasa nya de papa obufuo no na o say new patriotic party obufuo say woni padua o say wa chitafo adofo edo he say de bi free camp ha bebre free ba bi akọ ho ene bi su kwa ha ebi su free ha ba ha obu won su ko obi amedi na chi afi no wo be panipa ko di na chi sankofo ni nyina ye kabo mu a religion na ye kana ye woson mate enyina be front mo bo memfa ono mfa na sema chatwo ya puna wa ko betimi tobo ase ono bu wi no men sori ansa ono bu kakra me kan say party fo tiew party fo omu tiew edi asam na be kan cha mo makoma atom ye fi say sometimes say you read news say na nkofo the comment ba o na MPP fo na die na mu ye o MPP fo munya ba ko na you can feel full soldiers no omakoma for the party say because omutin sem no from different angle obi a waye NPP ni a woti odi asem na ono abo be kan kire ni the mechanic say party for muma ye ni na ho na ene nkrofo bebre so na ma bef no so the propaganda asem obi aka atwam na rehash of old news no mo dia tum no ye twa bi ne de bi die ACC so na ye fa obi asem ketwa bi na bi mo ma ho commentary enti se wa mo wani ana ho a obi de 6 be ye o 9 ebo sa social media ne so platforms ne so enti wo be wie no na wo be hu se wa dwen ye wo se na ne ekoso yi die eja be ne dem se no wakoma eso na bia ye boko ma me makiwe politicians ye interesting animals unim once o nyini na fe nyame so biebie kwan a once na your relationship na esesa eno kwa level so once wo kono na fe nipa bi bo enti bia me betime na bia me nua ba Jennifer abe dramatize bibi wa ye pie ya mene no na ye kwa akodidie ye kwa nwure kura me ni di what you say papa ba bia di wache ti wo a woti ho no se bidru ba bi na wa mo adwene mu anye du a o be kwa kokontokwa bi a ye ntokwa SOMPA FM tokwa ni nyina so o be kwa kokontokwa bi ntokwa no because we ampanifo on pese omo esi agan ya se me fa Dr. Baumia very affable omo de mechen I mean a renowned economist accomplished one oti de mechen Matthias e hono metimi afa ho na me de aton no me fa Dr. Brian the Champion a very successful entrepreneur businessman sebi eba IT a wa ben nipa do te kwa nanim sa de Ofa Kennedy successful businessman what you say chese what demonstrate say odidwa emfaso obaso now why now Ofa Kwabena Japan one of the best engineers in this country but why be tieni yo eno ne can say we have the men and imagine say obi a chitafo aba studio ha na all kind of positives and they are too abundant because at the end of the day say delegates go to aba omo na be chere nti say omo kono do do say Dr. Baumia no omo epa oba kasa won ti ase maybe delegates so omo te Ghana for ni mu nti afi am ye nchire mu ye na Ghana for people for nso ye Ghana for ye Pakistan for we na Ghana for nti media mesre paase ekun ye da ye ni mu yi said ye nyina ye kan ye energy no ye bad governance as say oh man na no say kohwe na go ye yutu no anka so ye yu iboni aban yi ba ye omi adwuma bia o but we krofo bibiri kofi
ono beto ye no wayi bebre kofie eno no enya Ghana for asemiya because wa ba foforo eye good one aban no ba ye nsem bebre no kan ye oba ye koko no wo se wo ye ni nkomo biu eno Ghana for aka wo no ede ato what did me chen wa anye careful na ye nyina ya ma ye ni anko amemwo no se de o si hihye no eni nipa mu yi mu appointment e koso ebi mu di yaw se ya nsechire ya no na ye nyina ya pretty good governance at the end of the day no e papa be quote ya o man no but say no we are so obsessed with who leads MPP eti eno na I say obi a di hu nkomo say date ne ba bonten say 31st January 2026 na eno na ne obi a esomu eti we de mu susudua say ne ya tetie say ye top bottom approach bottom top approach no eye proposal eye adwenkyere munyi ntumu dabi timo be ye hu meeting ye de koto mo nim ye de koto all right constituency for executives no enim all right what you say omo ne say be party mpanifo no because ayinfuchine ebi di da bi okay international council no wa take decision no say no kesepa ni eno your conference no all right in fact o hwa kra de so pa your congress no because eno na afe police station 554 no nyina ba tubi sa ba na ye presidential ne parliamentary ne kese pa na kese pa de beto ba ba bia ye tibi edi yesesa ye mra no de ye conference no okay ye dru no ye conference ne de kosesa constitution ne fa baby amendments na ye kan one seven amendments so ya enya we no kwa na we put before them yeah 59 amendments proposal exactly 5 no kwa ye say ye research and communication account to make it 7 and nyina ye proposal okay and honorable nipa na bebre si polling station for no delegates e beto aba no mo obi am fanche team so honorable ye delegate no or ye police station executive no na on train ko to presidential kwa na enya no na ma na ye police station executive okay na ye wo door to door o ko market o ko ha na no makokasa a lot of police station executives no yes wo mo nim wo adwuma but nipa bebre enya perception bi say presidential na wo ko to no anti article 5 of our constitution no deals with organization of polling station ya kire adwuma ase what check akon adwuma bebre in fact adwuma ase so wo ye adwuma ase police station so ye ba ko that be the party no momra no and say the mo hye esitie na ya bia profo ni education no enko from the patriotic school kraka 5 days na ndim say the esitie 25 so no ya beda patriotic institute no adi okay na yama Ghana for ni wiase nyina ehunu MPP ye bobre nyina mo ideologies ni ade nyina okay as a political party draw so aya na mo so ma fa na mo chechirim ye be me ate na ndisi for no omo say ye papa aye be ba ndisi for ni say ye eti wa no say no yo nyina no chia ne pa mo say ye papa me ate school no na wo kan wo hwe me suggestions na me make wo hwe me wo fa wo chia ja ko wo hwe na obi bu ahe omo ye historians said no be boy Chelsea history time I teach Chelsea football team Imas na Manchester wait me predict you UEFA Champions League so the bad one be kire ya okay be boa party ama bibia akoso mate me da ase yes we do ase yo me da ase pi we etiefo hot bite kase ebo na wutie wo SOMPA 106.5 FM so enumre me ne honorable Collins Owusu Amankwa former MP Menchia North honorable ye nuaba Jennifer Quinn we deputy director of communications Emma NPP amanyokuo no yare no atwetwe nkomo wo munyina fa party no enka mu party ne nkanko party ne flag bearership race ho nkomo asɔre no ene eche na basa ne sre meka wo se SOMPA 93.1 FM Kumase wo mo afakase bo ibi ayiko 100.9 FM Kumase adamfopa radio wo Paris France SOMPA 101.1 FM Takwatakwra defo asom wo SOMPA 103.3 FM Tachiman SOMPA 106.1 FM ena Sunyane SOMPA 98.9 ena SOMPA Nkranza 90.7 wo doma SOMPA 101.3 FM decoder so SOMPA FM
and uko Facebook nso a SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube live no SOMPA FM live website www.sompaonline.com and ubenya Leicester Ghana Limited omude yas toothpaste and a brush abedwa so wamune boy chidom na omuguso aso boy chidom ama hot bite kase bono edimu eti aponsi wudi chuchu wo se no na wahye wo sinye no ama na de papa na bra wo chi ni yie de bia wo sibenya hoden and a toothbrush no bristles na ewo so no eno nso se wudi chuchu a wa wo bedi adanse se ampa ewurawura wudodo ewurawura wo simfimfi ba bia eyiyi niema sugar ne enye nyina eyiye firi ho na aboa wo 80 years toothpaste and the brush eno ne yasomu enti Leicester Ghana Limited ubetimi afra wo mo ewo 050-161-9588 050-161-9588 and 050-1390338 050-1390338 said beya wone Leicester Ghana Limited for bechichi nkomo na sciatica originator sciatica peseta sciatica commandant sciatica researcher na wo say wo pe expert e wo Ghana ha obia wo de e bata no ho e ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand e ye se wo mo sa sciatica yare e na sciatica no nitty-gritty emu details de ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto asefa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say won tinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wachia wo pa wotina sia na se wachia woto no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotina sia se na wo si chia no ama ye o mo se because o mo ye o mo to no wo mo koye ba ye kan kire o mo se wontimi ntina se for 1 month this o gina wo wonnim na obi busa se na cheche ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tena se woto no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko eti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka se ade be me wa koye ne to ana na mo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti no bomodian se wo to asentiri na amu achia amuada na yarefo ama sese ye didi ato so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo sremu na ye wo ya na wonamo a na ase hu su ye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na so nye no nko ano musa ade ba ko ewo mu se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension mese bra clinic ne nhyawo eye 21st clinic say yen kran ha Tantra Hill runabout and wo say wo free Achimota Mall and a wo kwa wo fro bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa nifa so ana wo free amasaman so na eba wo fro soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic tema Roman Hill Church na chi ho AKOSUA New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas and enu achi sunyane Regional Hospital First Gate no enu ne di nhwanimu ansa na enu achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadan mu enu omo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena oboase for 21st clinic was 0540-311-311 050-311-311 21st clinic still one more a sciatica expert ya umeso ya ba ya de dia kanyina ebeto aso na just hot bite and to aso na yede bremu e was SOMPA 106.5 FM Accra so na de yede ba no ne yede mu akoti ne bi ene se omampani John Dramani Mahama e dia to just say appointees ahodo ye omudi dwuma e wo natena ye enche
obia de ne bosome baako aketua ekɔhye mahama case no emu Kentampo Circuit Court na kwasetena amenei ene pa binumu esu se BC wan mo aka ho bi mapo epiemu no watwe wo maso Dwamtreni ya woda appointment committee ano de ato dwase adesrede petition ya opanyini bi edebedan Supreme Court no efa nominee baako ho no ensuo bi anyinam sanso na Yura Felix ofoso kwa chenso abama na ebisa Ghana mampanyi Yura John Dramani Mahama baye no ya service kebia ebeboa o man no China anamusini ema omai Ghana ede ato dwase galamse ekon ye mu aye dindindindin wo mai mu a empenifo entimi nso ano no wose miemfa sobo no emmo China fo ani ofofro binom ana yatenasia ye bababedi amamuo na asomfo basa yatenasia no ayeme AKOSUA ajewa kwade boaten mene adwoa asare ye ne ye maame AKOSUA ago aboaje afeyanto brona nsam no wankasa yana ne chire emfa emamo bono eastmantam mo Kentampo Circuit Court ana won mo akwasetena na enipa 9 bi ezu se na no adai mo fra no tena akonya hyehye so na won mo atro BC so hwe ya chese na nsen mu etwa mu no na wo hwe mo pa no a ebra court no kwasetena no pia mpanyini ya wotena adwa mu ayelili amu akankam ana wode atudwa na court no kire mu se wo hwemo na no ya na nkoda na twiro no ana krabonso DA school abayiwa bia anasete chani bia wo kyiro de ho wone ne yonko kirekire ni ya fra baako Dynati ara baako so de Sylvester na de won mu ye nie Dynati no na wono no kyese wo ye photocopy ewo saa exams no a nkoda na twiro no a na won ma solve questions ni nyina wie kira no de ama Sylvester no won so ye kirekire ni saa na wode afa back door e de awura exam so wode akwa nkoda no ama nkoda na ehwe de twiro nti won mo kye de man kora ntese de won mo twiro class work no a na ebra invigilators ko ya won kokko hu ye no na se e wo saposifo asotie anam soma ni pamie no e student e wo Kentampo College of Health na won so no dia no wo ye no se na questions no what type e wo ne phone so na wo dia send wo wura bi e friend say Edmond Marato boy won so ye teacher ni e wo Just Love International School ye no wo Kentampo enti na dia won mo ye no say Pobusi no atwro questions no no de send no a na Edmond boy no won so solve questions ni nyina na wo dia man koda no e wo dining hall enti administrator ya won so Just Love International School ya Francis Samuel wa Baro na wono aka ho bi ya chese wono no di mu ntintiman e wo dining hall ho ma ya won mo hwe ama koda na twro so hwe na so na wo mo boa pa ehwiem e de man koda no a wo mo ankasa de wo mo pe e solve questions no wa bra wayek etia wo mo mra ne won mo hyehyeye na abra Kentampo Circuit Court no kwasetena no court no ahya se Dynati ana Sylvester no a wo mo ye photocopy ewo exams no questions no ho no wo mo nyina no kwa akoda bampo achi nafuo na makomako aduasa 30 days ewie kira wo mbasa so assign bond de aka ho akire se wo mbada suban padi ewo man Ghana munya dia Ghana ban ebehunu wo mo sa kwambone we a etise yiso afei sa Pobusi no wo no eye disuani wo Kentampo College of Health no court no kire se one match sika dia 23 so 1200 Ghana cedis enkane sika 12 million ana eye teacher ni a your friend say Edmond boy no wono kire dia wo Just Love International School ye no wo Kentampo wono so ekwa kodam enefuo na makomako aduasa na wayem ponkodwuma de aka ho Samuel wa Baro administrator ya wono so wa school no mechire Just Love International School no Kentampo Circuit Court no say ainam se wono ni mo de na nadwini mo do na woni miaya no wanyanti wono so sia no court se wonko dem nyame ya dom wo firimu fia wode be ya de hia de na enipa miensa bia wo kire wo mo ka ho no wo mo de no de na won mo nsam no wo mo beso wo mo baje won mo fomso atomwo se ade no won mo ye nam so nti court se sa nipa miensa won mo ka nipa nan ye nei ye de won mo akwakotomi hu no wo mo nkɔ remand nyame ya dom a July bo so ye besim da to so mienu safo nsa mapie mu na de court no wo no onka emfanche wo mo
Wonsan foforo emuno mampani His Excellency John Dramani Mahama asan atimubiem se aba appointees ahodo yomdi womdwuma ewo atena ekesiem ho no enche obia de ne bosome baako aketua ebedane Amagana Medical Trust Fund ya dodo no anso efre no Mahama Case no emu omampani chese sa direct TV eyemme nimu kra no odi kan eka ho asem ya wo kire mu a enye ho no monko a chief of staff and a special advisor ewo governance ni affairs so sa atanaye honom no wom no mbehye aye ntotoye amasa salaries ni nyina no wom aye ho adwuma na omampani de nsem we nyina etudwa ene wabra cabinet eko enhyiamu a na eye Mahama Cares bill en wom hwese wom beto to ho nsem na fe wom de akopie mu ewo emrahye bedwam omampani se emre bi atwam wokaye no na ne nsa enyanka ne sika no nya ne ntiye se enche wono kra na ketua na ba betom enti busumi nsia ya edikan no wode sa sika ni nyina ebekwa akoto sa fotom netimi aboa ma wom a wom wo haw ewa pomden ho no wom ede beye adwuma ntie nche wose onunyanfo kwabna minta akando yeso afo hwe apomden sem so wonye krado se ne nsa ebeka sa sika no. The day it was launched, already we raised quite substantial amounts. All the different groups at the launch also contributed something. I also pledged 6 months of my salary. Happily, my salary has started coming, so I will soon present my own check, to cover the pledge that I made. And I've asked the Chief of Staff's office and the Special Advisor on Governmental Affairs to start the collection of the 1 month salary pledge from all political appointees, ministers, and appointees at the presidency. And so we will contribute our quota. We also will have a nice ceremony like this, and we will give our donation to the Minister of Health to put it in the fund while the bill goes through and becomes operational. Omampanyini wa manensam no anso honom a wahye bose wobehye se bambo adwumaku ahodo e wo man mu no wom anya kura na enye 1 billion Ghana cedis se de beya wom betimi ede adwuma mudumade ho ebra na ne tichu ene odumja adwumaku no wose wo hye ohawo a fire service for wo man mu a ano odin pa ogiri se sa sika yi ebetimi aboa amoma so ha no dodo no ano. You work under difficult circumstances. We've actually been discussing with the Minister of Interior how we can retool your services so that you have the equipment and logistics to be able to do work. And so we had a National Security Council meeting this afternoon, and I managed to squeeze the Minister of Finance hand behind his back, and we'll get a budget of 1 billion cedis for retooling of your various services. Fire service needs fire equipment urgently. Let me say I empathize with my sister here. When the fire service arrives late, people get angry, but they just don't have the fire tenders. The last set of fire tenders were bought almost 9 years, 10 years ago from Professor Mills's time. There's not been a retooling. Most of those tenders are broken down. So I urge the public to be patient with our fire officers. They are working under difficult circumstances. The police have to confront armed robbers every day, and you don't expect them to do it in light-skinned vehicles. The armed robbers are well armed with AK-47s. They fire back at them, and so getting them armored-plated vehicles for their highway patrols and things is also something. Eni ekotie yeyi eye Ghana mampanyini John Dramani Mahama. Omampani His Excellency John Dramani Mahama de dwumadie bi aba aye fene Mahama Cares na sa Mahama Cares Fund no wachato se de ba beboa empomdi hu dwumadie na wahye na soafo ene nipa bi seketuo bi ensa de wode betomu no ne de aye adwuma so ne adwumade na aboa ama Ghana mpomdi dwumadie SCP esita enam so ama Ghana Security Services eye bambo agine tuko neto anamo no mu de sika rampemu asie du awoda Ghana Police Service ano eye COP Christian Tete Yohunu Wakasa na wochiremu se nipa mako ne nsentimi nkata nyame ani ena dua kroso ntimi nye kwaye eti Ghana Police Service for a day 580,000 Ghana cedis ena omugina mu a womode ebaye say His Excellency John Dramani Mahama ya babebo wuchidom no woni sode hunu no etimi abamu prekope ena eno achi no wo hye donation na ebaye no a womode no esopa Ghana Immigration Service for enso the 100,000 Ghana cedis womo EDP so Ghana National Fire Service dum de adwuma no na face Ghana Prison Service ne and National Intelligence Agency wo mo so bo mo homoden
at the 50,000 Ghana cedis and Omudi episode and an Narcotics Control Commission woman so at the 10,000 Ghana cedis eka gaming commission for and so the 50,000 Ghana cedis Ghana Refugee Board and cedis episode at the mawomo na no and a rempimu asiedu our Ghana Police Service ano ACOP Christian Tete Yohuno ebra wo kasa no wo bo amane se wo hwa anamotu abambo agine tukuo no wo motu a de wo nim ne se wo ya aban adwuma eti se wo yare a aban atwa baabi a obetimi akọ na yasa wo yare nanso timamufuo mo brasem ye obi asem a wo mu ni obi a no sankrofo no ena mahama care fundi ebetimi aboa wo mu yi. Those of us in the security services, we are fortunate that when we are not well, the government is there to take care of us. But there are people over there, we at our various meetings, we met at our senior level and all the senior officers have willingly contributed to the care. And then just because we feel that really a large number of our people in the country really need health care. So President, with your this good initiative, we feel that it is better that we also support. And the support we are giving is just the beginning of many other supports to follow. So starting from the police have contributed 580,000 Ghana cedis, immigration 100,000, fire 50,000, NADMO 50,000, prisons 50,000, NACOC 10,000, NIA 50,000, gaming institution, that gaming is 50,000, and then we have the refugee 5,000, peace council 5,000. The minister of the Interior contributed 50,000. The Deputy Minister of Interior contributed 30,000. And then the Small Arms Commission, they also contributed 10,000. So in all, we have 1,002,000. Any yeti ye rempimu asiedu our Ghana Police Service ano COP Christian Tete Yohuno one of the sansemi nyina ebai. Na Justice Kwaku Akabofo wano so aka judges a mampanyi ye wa Dramani Mahama Bonidin ya enanu adakra na wase wan mototo na no nanso so ansansan bi ni injunction bi befoforo no awie akire na dia no wan motwende sensan ye na anana brewa yi pomakwa mu a Mwashabafo ayo appointment committee one kwatena na samso elshas yese wo mu dosona totona no ahwesa nyambia no ni mu odu se wo magana Supreme Court no betumi awura ho no hwe ayi atantere ne adwuma na anamso ama Justice Kwaku Akabofo ebra wo yi nsam wano no obetwere se ye wa sebi wo hono mu a esachiamia no ense ohena no ne nyina no yese enanuoma bi wo hono mu a ekoso ewo magana mu a aya na ni kwasa nkama mpanyiri anase na bedi akire kura ne ho farfare muo ewo sanka nyumaku awodo ne wom so mo sha aban ase de ebi se Supreme Court ne ade nanso so no eba ne won mo ankasa dwumadi a wom bedie se wom bayi wom ankasa judges anase mpanyifo bi wom bebo wom a eni kwase ye makwan ema mampanyina anase na pamfo bi ade ho afarfare mu. I will seriously recommend that we should have an independent judicial commission for purposes of appointment, and as exists in Kenya and other places, so that people who are qualified, be they sitting judges or those in private practice, can apply. They assess your work. Once the filter is through and they think that you are qualified, it then goes to government, which will not have any control over the candidates presented. So that would be one thing I will recommend. The second recommendation, again, would be, I will also suggest that we do receive complaints against Superior Court judges. My recommendation would be that the reform should include the fact that if a petition is filed against the Superior Court judge, I was sure Justice Kwaku Akabofo no ana yetenin king. Jomtreni ya woda abedwoku a wo na ehwa toto agagefo ya omampani abo wo mudin so wo kodi dwuma e wo Supreme Court ya ji wo mutum appointment committee no eye Bernard Ahiafo no na de atu dwa ya wo kire mu se petition bi ya ye de bedan committee no efa Justice Akabofo kro ya ehu se wotu na mo bi a amfa nidie ene wobuo ama adwuma wo ye no anko wo hwe no wo twentwen opani no na appointment ne so kakra enso opani e kire mu se sa petition no enya de se nsuo bia ejine mu owura kwabenya rawu wono na de sa petition no ekoto appointment committee no anim ya wo kire mu se emre bi na wono no wode asem bi kodan court a na asem no krefa
Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA for ho Emma wo de asem no kopie mu wo court wo hwe esu ene e ban asebe opanyini Justice Akabuafo wo dan wadi wo ho no a wo kire se wo kasa kura mani tia no enti wo no de sa de no opanyini ye na nko hunu se entwa yie enti sabe anko won se mfata se wo bekwa akwaye adwuma e wo Supreme Court no ena committee no tena so no se da bi ensem opanyini de aba beto dwa no ensem bi anim enti wo mabo atu egu against Charles Adam, the Deputy Director of Finance, and accordingly communicated his findings to the petitioner herein, who is also the petitioner herein. The additional documents have no nexus to the petition he wrote to the appointment committee and have nothing to do with the nominee before us. We therefore see no reason why a petition and finding involving Charles Adam, the Deputy Director Eni ekoti eyi eye dwamteni a woda appointment committee no ano Bernard Ehiafo. Na sansem kroya ena honorable Alexander Afenyoma Kin a edom kuma wo mahebedwam wo yom ba no deni edi atodwa se esese ye ya hweye e wo Ghana ha e se Supreme Court nominee Justice Kwaku Tawia Akabuafo ekwo ya nipa bi de krata beto so no na so mpese mu tietia na fa hodi so. I am in agreement with the views you've expressed for and on behalf of this committee. Indeed, as a country, we need to veer off from trivialities and situations where we subject people's reputation to undue public ridicule. I am happy that this committee has boldly stood up for democracy, rule of law, and in helping deal with matters as frivolous as what came before us. Efutu mrashebejeni wanu anso na dom kuma wa mashebejem wa yo mo ba no deni honorable Alexander Afenyoma Kin ena ekire na dwene afa ye konsan foforo mo no manyan fo Felix ofosu kwache wano ayeso fo ye odanketa ode so de magana ban eno wo kiro se ye na nyame ase no ye na na do hoda ne nyina no ye se free brama mpanyi ye wa John Dramani Mahama wo wa betena konya so no wo se na abadada na penso wan ma ye satellite television subscriptions bia na ebo Ghana ka 120,000 Ghana cedis bosumi bia na so aba wa betena konya so ya wodwene woni bia hu no sade no watwam ya sasika no Ghana abaye mfaso. That when we came to this very place, the Jubilee House, there were subscriptions to satellite television in addition to the local channels that we watch. When we took stock of how much it cost to pay for the satellite subscription, we noticed that in a month we spent 120,000 Ghana cedis just paying for subscriptions to satellite television, satellite channels in this house. President has cancelled all of that. And you know what 150,000 Ghana cedis can do? Let me give you a practical example. You know, you said I represent the people of it. I was so worried so for ya was showing it on the so the mama Ghana. You were Felix Ofosu Kwache. Chinese ambassador Emo my Ghana His Excellency Tone Defa wapanyini ene kasa no chim so no na dwene mu de e fama gudie yo manfo bi etu emfamra kwan so garam sei ya ben ya so ahoko abepem ne wo mo entimi entu ase no kwa na ekoso wo sei wo no de ohunu se galade enya de ye betimi etu ase dekodeko e wo mai mu da biara da na wo se mpepi no ya na ya reho se wo tena se no wo te se ye ka galam sei ho asema na ye se na China fo na firi wo mu kro mu aba ene wo mo abese ye nsuo ene ye nsa se wo sei sa so bo no ma ye mfa mo China fo Ghana for no ankasa NSC blame you woman. We need to view this thing as a whole picture. We need to find ways to solve this problem. You know, I understand in this country there are several million people live on the mining. So all the sectors, all government officials, policies, we should work for a long policy how to solve the problem. To eliminate those pollution. Any ekotie ye Chinese ambassador Emma my Ghana His Excellency Tone Defa. Meka musaha ye SOMPA 106.5 FM Accra and a wutie kaseboy efri young toothpaste and a brush and eboye chidom. Chief Executive Officer the Ghana National Chamber of Commerce and Industry eya bedwafo mu hwagye ne mfidi dwuma so na opanyina wadano eye Mark Bedu Abuaji mi name na smo de to dwane say ye hwe ni mu se wo mu di dwane ma wo moton no wo metete ne boso etinu busum nso ne da edikan ne de na aye adwuma na emam de oka se Ghana fo nya abotre ade na ye ba bete so no enye se ye te so kakraka
etu to ade bi 100 Ghana cedis ya won kwa na 20 Ghana cedis da bi ebeyen kakra ansa na bedrum me a esafata edwadifo no nso ebenya ho mfaso bre siri na ho ode no sabre epeja no mu na ema ne mu so. So the dynamics are more complex than what you see. But for if all these things will translate into a lower cost of production, now we are expecting that at the next quarter review of utilities, the appreciation of the cedi and also the depreciation will translate into a lower utility tariffs. So that is what they use in calculating the utility tariffs quarterly review. If the utility tariffs remain as high as it is, in spite of this benefit we are getting, then you don't expect that a manufacturing company who is using electricity. Any ayo kwankyerefo panyini a wo hye Ghana National Chamber of Commerce and Industry Oroma Gbedu Aboaji. Na se woko anya so twema batompe so a wapanyipa ya mrabi atwam wona wogina mu sam rasebetwani ayo Dr. Dixon Adomako Kesi wose ene ya ne ya nokremu pa se wo baba CNPP amanyoko no ntumago efi wo Manchester ma Ghana fo nyina hunu bie na so wiasem sane yese ne wosese wo kyerem sese wo hwemo pa no a NPP executives no a wo mudi amanyoko no anim no wo mka hu bi ene ntwodie poto amanyoko no ntimi nkwanenim sanse nei no ya wo executives no dodo no a wo no mu amra sebedwafie nim die ane ade no wo mu ni bi sanse wo no nkɔ eno na aka obi amadane da nyina NDC edi won manim kan fache me biom so say at the top hierarchy now your deficiency omo ni parliamentary experience say chairman no you know I am a fair as candidate but a chairman no compared to Asedun Ketia has had parliamentary experience. Our own secretary compared to the NDC from a managerial standpoint no share. Then we've lost a little bit of experience. Some of the NDC leadership hierarchy, are former ministers. If he be a different perspective in all of this, I think say MPP has to be very particular and deliberate in taking decisions. Your number of seats. Dr. Dixon Adomako Kesi amananso wa eno ba chiremu se emrasebe for best aduasia no a wo mo so akwa time panya be de chire dada no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chi no ene ho yi pa ben kasa de nra no mere ho kakra because na minim se ye hope se in the interest of the party 9th parliamentarians yanka ombe neutral me nkaso mo aba the mum in the interest of the party is and ye komu just recently issues were from anka yenjimia resolve I'm paying for everybody mo hono se omo reflected me fans grassroots sentiments and I'm not too happy about that because anka say parliamentarians no carry on ho I was your way, Rabbi Chamon Sebajania. Now, what you know, the Madisha, when you saw Chiwa Baton Peso, so Dr. Dixon Adomako Kesi. Na yedaswa ejina NPP amanyokun mushia yeso mrasebejani Dr. Steven Amwa dodo no afrene stika wano so sesi ade owarehemu pa se kane Asen Central mrasebejani owura Kennedy Japan wono ene the right man ya esese wokokotu franka ema NPP amanyokun no wose de wosenkwafo homa na ka yese bibia wone mre no wogidi pasa sabre ewura Kennedy Japan bre wose nyankopon bonidin wafre no enti womo nam akire ya propaganda ne ade nene nam MPC womo nam Dr. Bawumia ho na ebi nso ko ha na ebi ko ha no wose propaganda ne de enya de beboas won betie de honhom no ka kira safo no a anko won behunu se owura Kennedy Japan ene beboa manyuku no woman call hono so no enyo mu nyina na be support no ebi wo ma anko bi kura no ni gidi so bi wa anko bi be support Dr. Mahmoud Bawumia another campaign internal propaganda we ni ade no enko shifiu agro na wo fam Honorable Kennedy ohene Japan election we on bibia tinisi do be win bia say Dr. Mahmoud Bawumia say Honorable Brian Sample Honorable Adutum Honorable Kennedy Japan say obia obeba ni nyina be ken ho bom by election radio then Ecclesiastes Bible na kan say bibia on the Kennedy Japan mreni everything shows say obe win election the year pen say election no be mu better ho asumdie mu any fake tapes ayebo e say binum reputation e bi nya no kra e bi so ade atwam a say here enti MPP time any emu before say any debate me abo
Dr. Steven Amuaseka enono insiaye so mrashe bejeni. Kasibwe wutie free SOMPA 106.5 FM so. Ya hume so ya ba ya dedi aka nyina ebeto so. Medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwimesima menya homka senti na ye boko yi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush abuo me amasese menum so a enwunu anase de ehia me selfimfem me biem na wonhwa se mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abuzian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e wo 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma bohia ena Accra hanso so de wo mu giamu ankasa e wo sprinters de friend share signboard no hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fua Kweko, minim se waye she. Me kwa manane. Na so ebony show wa embaso. Malehonsa Bello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. If only the view is a condom, the condom mulia then it's not on, but it also got as a condom. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa. Ahye SOMPA 106.5 FM. Yas toothpaste ene ne brush. Wo mu na ebo ye chidom am ye de SOMPA kase ebo asomo na takonsua yem ye duru ho. Ena Ghana Health Service wo mu ena ya bedwafo aban ene o man na bo o mu pass o mu hwe empomdi hu dwumadi adi abasa impulse no a e ba eno a wonamani yare no. Sesi takonsua yem wo ma giba bia. Oma jibabi a ade chia bi adwumadie so eye morning show dwumadie wo SOMPA takwa eye SOMPA 101.1 FM ene omne takonsoayem disease control officer Mama Florence Owusu de twetwe nkomo ena mama say impulse cases aba wo mod na ase no eye aduoson 70 na emu beye dunso no aye confirm say positive no na akoya rehosem emu dunan eye mema enemu miensa eye ma ena enan kura de ba bia wo mo eda no ano odi nanso obi enwi eye nida ho ene nyina ye hia
yenya amanfo bebre if other countries omabere ha te se Cote d'Ivoire Burkina na ebo ha woni nipa be di nkomo na was na no me hu se obi wo yen working environment na nipa no was Cote d'Ivoire nipa no wa for Burkina enti ebi mo di free other countries ababewura yen countries mo yenya them infection na bi onso so yen ejuma no takwa se ne ha ye busy na ejuma hodo bebre garam say minds ne the movement ne ade no very high. Another one so sexual behavior yanka na yebwa sex behavior no so ye de ka ho stick it to one eni yeti ye mami owuso de na wo bewie no na wo se adehye se ahonidie hu hia o yesi wo yinyame so mpa kura firi ahonidie ne toso mienu ye fre bibi hygiene protocols yemfa nya adwuma covid ba ye so obi amfa samna ne nsuo nhuro ne nsa ye hu se covid akoba be se yate ada ye nsam ne ye mowura mu fi eni edididie etise ahonidie no yenko yechi sankofa yenchi yeni eye adwuma wo minds ne ade no baby wo ho ye kwai was madam say wo umpa bogu ha Wellington boot no obi afa ahye wo helmet na da ho na obi afa ahye wo socks wo nika boxer ene sa nyamanyama bonso no obi omo share ye besre sa situation ya ye wo mi sa nyama ni nyina e carry sa virus se nipa no obi na se wo use ne nyama na tawo ne handkerchief na afin you are at risk obetubenya yareba ne bi nti besres at this time no memfo obi na ade emfa nya wo hu memfo obi na de emfanya wo ho se ne be ya betumi abre yareba na ase se obi nsusu na se ereko hospital ye be se hihye wo ye she trouser na wo she long sleeve atare enkata pox ne so na she che se ne be ya obi a wona ne betena ka mu no wo mfa infection emfa nkoma no yeah eni yeti ye takon serum disease control officer Mami Florence Owuswa de na SOMPA takwa 101.1 FM anopadwumedie ayefe na ade achie bia eno de sansemi etudwa afaya ko obi manso na anawia wo yempon choboka se bomo ya diamane boba besom se UK ban France ana fe Germany one more ama ya wodo miensen one ma ka wo mo bom ye nei wo ni Iran aban no akwakwa tena se awo sanka wo mo nyina adwene bako benkrom na ntokwa Israel ashai ewe Iran so no ko mama wo mo saso na etu akwakwa twere de twere na sanka sese no wana akoso no yade a eda so twere ba ho entumi ankwankosi se na amayi miensa ehwehwe no anam so ama UK aban no de aba atro se won mo hwe se ne nneoma ekọ no a ani ya yeden sanse ne Iran man ni mo no won mo kro pon akase ye France Tehran mu yade a Israel man no akwakwaje aboso afaso no mum ama won mo tena se no mo ye nhwehan a won mo tena ye kase ye wo Iran no ara sambetimi atwi afa won mase aka wo bi ama UK aban ade aba se won mo dwumefo a won mo ye adwuma e won mo embassy ye wo Iran nyina no won mo koyi obia de afiri wa mo ma so abo mu krom won mo mpa ba ma ne bia wo kyenanko ya nkoto bombo bi anfa nkwanko bo bi sanse wo hwemu a santokwa we a eda Israel ena fe Iran amayi mienu ntam wo no enya na asem kura won mo kyerem se 1968 asem entokwa twenchen one ntiase apamu bia won mo sensan ye na nka obi adwene ko benkro mu se won mo nyina da titiriw ne won mo akode ye tesa no won mo nyina de won mo ho ababa sha atabai ba ko ase eno na Israel man want yase aye se wo mu de o me yakofo dada enti won mo ntia se mfo mu hu e ma sha sa atabai na se enti santokwa no na edidi Iran fo no mena se a abapem sese no a enei no won ma kwa foforo so akwa se bora suja asanso wa sha se enti won de o mu hwese ne ntokwa no wa sha se na ememiri mu ama Iran fo no won ma ni nyina ha han no a enya de o mbetena se aye nhwehan enti won embassy a ewo Iran eye Tehran no won mo ko akofa won madwumefo ade afiro abusia ensemi so ene yegina na fe hot bites kasebo ene ne ntoaso no yede ne nyina asi ede amamusafe na ode wafidie na to hanu mansemo ede ba ye no na de edi mu akote ne bi ene so mampani John Dramani Mahama say appointees a wo mo ye adwuma ewo atena ekesiem ho nyina enche obia de ne bosome baako aketua ekohye Mahama case no emu achofo na bi a won mo she kutu panam so ma BC so he no
wokɔ wie mu ma adesuafo kentampo circuit court no atwe safo no so Sarah so na Chinese ambassador emo my Ghana dia to just say gadam say kono ye fa ho sobo emo Ghana fo na nye China fo sanso na kana ma shiro dwane no gina mode ma dehia ewo nya so tiema boto paso so Dr. Dixon adomako kesi anso a kire mo se NPP bra nyina ejiro mo mpanyimfo na hodo bebre eka ho na enwumre yi emekuo yetena ase ya ye de kase bono ebremo midin ede adwoa asare enwumre yi mene AKOSUA ejewa kwade boaten enopemu no a AKOSUA ago aboaje na mwadwenche kakra AKOSUA yedi twam na afi ya sorry so Rahim Rankin ese yanya hweyie pa na menim de wo pa kire ena yenua ba ko nso ede ne de ba wono amu a wo se NDC ni MPP o ma yete se ensuo ene anwea eti saa na ono na dwenkyere dabi wo se o ma yese ensuo ni awia ba ko ye ensuo ene ba ko nso eye awia Dr. Baumia ba nana akua moabote na dwenkyere wo de fa Facebook live wa SOMPA 106.5 FM ACCRA no ena wono nso so ma Letitia Gomashi Gomashi a wono ewo doma kwabenya emsa no pa no kra wo de bai enu achi komensa pillar 2 na dwenkyere a wono nso de afa SOMPA 106.5 FM ACCRA de aba ne se mu didi mu ho atem wo pese wo ye flag bearer na we di we atem na we di we atem a ebedi nsunsanso wo party ne sunto obi a eni ne hu ni pepepe a we eye komensa pillar 2 ne de eno no Topi Rebecca no say hot bite news was SOMPA 106.5 FM de no size yada was se waji yatumu we nyina ni adwempo bi na mubo ye chidom ema ye de ebeso sabre ye sorry see na prophet Mango Day na wo baba besum onyame nipa na wo the third service aba worshiper ekoyie mesesa wo pon adwuma na wo to kam anasa wo nam nkwanche wo radio bi kutawo na wo tie prophet Mango Day na wo bo nyom papa no de nyame asam ma ebe kenya wankasa wo konse wo koda na o dwenjina adwen papa nya adwenfi wa ba mu abua na enkenya bi aba enu nti na SOMPA ye de SOMPA ye de ebre mo ntitie wo ya na afei sidafo no nkro no no so ba besom ebo du ba ko apɛ na last service ende mpai bodwumadie sofu solo wotimi bompa ye ma microphone tibitu chese de nsa bobo eti anadwi chai bompa ye sam sofu yakoachi te sofu solo be konachi ti za da komemra no obi anya ba bia ntena wa ha eti sofu solo so